Thessalonika ya kwanza Thessalonika ekisoka sura yake ya 5 sura ya 5 na shairi la 23 era olunyiriri lwa 2-3 inasema hivi. Tutasi msomaji wa Kiswahili atatusomea. Katuulire mu lulimi ya Kiswahili lwa Luswahili. Thessalonika ya kwanza sura 5 verse 23. Tufungulie pale. Wathessalonika wa kwanza 5:23 shairi linasema hivi. Tunasoma katika jina la Yesu. Hadi 24. Mungu wa salama mwenyewe awatakase ninyi kabisa. Roho yenu na nafsi yenu na mwili wenu ichungwe mizima pasipo laumu mpaka wakati Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi. 24. Yeye ni mwaminifu ambaye anawaita ninyi naye atafanya. Amina. Kansome ini somo la kwanza. Echo chekisose. Na somo la pili atasoma katika Zaburi 112 verse ya kwanza hadi 3. Zaburi 112 verse ya kwanza hadi ya 3. 112 ya Zaburi shairi ya kwanza mpaka 3. Maandiko yanasema hivi, kwa jina la Yesu tunasoma. Msifu Bwana. Heri mtu anayeogopa Bwana, anayependezwa sana na maagizo yake. 2. Wazao wake watakuwa hodari duniani, kizazi cha wenye haki kitabarikiwa. 3. Utajiri na mali ni nyumbani mwake, na haki yake inakaa milele. Amina. Amen. Hii ni maandiko mawili katika Biblia bino byawandikibwa bibiri byetusomye mu ambayo Bible. nataka kuzungumzia juu yake sasa. Era kati njagala tuige ku byawandikibwa ebyo. Katika Thessalonika ya kwanza 5:23 hadi 24. Bathessalonika sura 5 23 mpaka 24. Mtumishi wa Mungu Paulo, muwereza wa Mukama Paulo, anapenda kanisa liongozwe na watumishi na Wakristo waliokwisha kupata wokovu. Yali ayagala kanisa ekulemberwe abasumba ayendiga abo abakiriza Yesu Kristo, na wakiwa wazima. era nga balamu, wakiwa wazima kimwili, nga balamu mu mubiri, wakiwa wazima kiroho, era nga balamu mu mwoyo, wakiwa wazima katika nafsi zao, era nga n'emyoyo n'emmeeme zaabwe nga namu. Anasisitiza vitu hivi vitatu. Akatiriza bintu bisatu, vichungwe vizuri, tubikume bulungi mpaka Kristo atakapokuja kuchukua kanisa, okutuuka Kristo bwalikomawo okutwala kanisa, kusudi watendakazi pamoja na Mungu, abo abakola mulimu wamule Katonda, kusudi wapokee baraka, basobole okufuna omukisa, kusudi Mungu awatukuze, Katonda asobole okubasanyusa, na kusudi wabarikiwe, era asobole obawa omukisa. Anapenda vitu vitatu hivi uvichunge vizuri. Katonda yagala bintu bisatu bino obikume bulungi. Na kila mtu ana mwili, buli muntu alina omubiri, na kila mtu ana nafsi, omuntu alina emmeeme, na kila mtu ana roho, era n'omuntu alina omutima. Na hivi vitatu vinakabiliwa na magonjwa. Bino ebintu bisatu bifuna endwadde, vinakabiliwa na magonjwa, birwala. Na hivi vitu vikiwa na magonjwa, era ebintu bino kasita birwala, hivi vitatu, bino ebintu bisatu, baraka itazuizwa, omukisa togenda gufuna. Na sisi wa Kristo tunapokuja kanisani, era ffe bakkiriza bwe tujja mu kanisa, tunakuja kungojea Mungu atubariki. Tujja tulindirira Katonda atuwe omukisa. Lakini wengi wanapenda wabarikiwe, naye bangi baagala kuweebwa omukisa wakiwa na magonjwa na matatizo katika maombele haya matatu, nga balwadde, nga balina ebizibu mu bitundu bino ebisatu. Na haya magonjwa yanaendelea kutesa na kusumbua watu wengi. Endwadde eno yeyongedde kusumbua abangi era n'okubalwaza. Lakini kitu ambacho watu wanajua kusaidia na kutibu,
era abantu kye bamanyi kwe kuyamba n'okujanjaba. Wanaweza tukatibu magonjwa ya kimwili. Basobola kujanjaba endwadde z'omubiri. Tunasumbuka sana kutafuta matibabu ya kimwili. Ne tutawana okunoonya obujanjabi bw'omubiri. Tunaelekea kwenye waganga. Ne tugenda eri basawo. Tunaelekea kwenye wa pharmacist. Ne tugenda mu pharmacy. Hata kila mtu amejifanya kuwa mganga. Era buli omu ne yefuula musawo. Anaingia kunako pharmacy. N'agenda mu pharmacy. Anachukua